Fil-qorti komplew jinstemaw aktar recordings bejn Melvin Tewma u Johan Cremona li kien assoċjat fin-negozju ma' Jorgen Fenek. Dan hekk kif komplit tinstema x-xhieda ta' Tewma fil-kumpilazzjoni ta' Fenek. F'wieħed mir-recordings Johan Cremona jgħid lil Tewma li persuna li jisimha ma jistax jiġi xandar bordni tal-qorti ingħata l-kompitu li jorganizza l-qtil tal-ġurnalista huwa kien ingħata 100,000 euro biex jgħaddihom lil Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu iżda dawn il-flus qatt ma waslu għand il-Koħħu. Cremona sostna li minn barra Tewma kien hemm żewġ persuni oħra li servew bħala middleman biex joqtlu lil Karwana Galizja u li dawn kienu allegatament imqabda mill-eks Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona li qed jiġħad l-involviment. Mistoqsi mill-Ispettur Keith Arno jekk hu staqsiex lil Cremona x'rid jgħid bih dan il-kliem, Tewma wieġeb fin-negattiv. Meta Tewma ġie mistoqsi dwar iż-żewġ allegati intermedjarji, huwa qal li Johan Cremona darba urih ritratt ta' raġel li jidentifika bħala wieħed mit-tnejn. Iżda Tewma ma kienx ċerti jekk kienx wieħed mit-tnejn. Iktar minn hekk iżda Tewma jgħid li Cremona kien qalu biex jgħid li l-aħwa de Giorgio qalulu li hu kien imqabbad minn Cardona. Imma dan mu veru xejn jgħid Tewma u jisħaq li Cremona kien semma lil Cardona diversi drabi u anke Jorgen kien semmih imma hu ħalef li qatt ma kellu xejn x'jaqsam ma' Cardona jew il-familja tiegħu. Imma Cremona kien jinsisti li Cardona kien involut jgħid Tewma. F'recording ieħor Melvin Tewma qal li Johan Cremona qallu li jekk il-Koħħu jikkommetti fawl jaqa' kollox. Cremona qal li Kenneth Camilleri li dak iż-żmien kien uffiċjal tas-sikurtà fl-uffiċċju tal-Prim Ministru kien ġablu l-informazzjoni. Cremona kien jgħid lil Tewma li dejjem kiseb informazzjoni mingħand Kenneth Camilleri. Fir-recording Cremona temm jgħid lil Tewma li kien sar jaf kollox immedjatament minn ħafna nies u anke minn Kenneth. Iżda meta Tewma ġie mistoqsi min kienu dawn in-nies li rrefera lihom Cremona, Tewma qal li kull ma jiftakar hu li kien isemmi lil Kenneth Camilleri u lis-Supretendent Ray Aquilina. Tewma qal ukoll il-qorti li jemmen li ma kienx ġie arrestat qabel minħabba li kien mejjun minn Cremona, Fenek u Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Keith Kembri. Id-diviża indikat ukoll diversi inkonsistenzi fix-xhieda ta' Tewma, inkluż kif ma setax jiftakar jekk Vince Muscat kienx tħallas mill-allegati flus tal-mażunerija. Fi minnhom il-Maġistrat Rachel Montebello issietu li jista' jiġi mħarrek iktar il-qudiem jekk ma jgħidx il-verità. Tewma qal li kien jien u wieħed minix hawn biex nikdeb, jien hawn biex ngħid il-verità. Alla biss jaf dak li kont għaddej minnu dak iż-żmien. Ix-xhieda ta' Tewma mistennija tkompli nhar il-31 ta' Mejju. Intant f'din il-kumpilazzjoni xedet ukoll Giulia Toma, rappreżentanta tal-Europol. L-avukati Gianluca Caruana Karin, Marion Camilleri u Charles Merċiqa deru għal Jorgen Fenek. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija deru għal familja Karwana Galizja. Fil-waqt li l-avukati Filip Gallia Farrugia u Wendni Valletta irrappreżentaw lill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bil-prosekuzzjoni tmexxiet mis-Supretendent Keith Arno u l-Ispettur Kurt Zara.